Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kedor basnong jong jiao siap bat lumpelon kala Pynkut no e Tamasa talang bala pelong da basnong bayagan ni Tamasa la Pynkut hak khatsau teri kula lengkot araja afulai da ka basam kusnam shiginong job kibele shimenta hak jingile akai ba per kum hak rensan ya kop ruai rensan ya kop shat bat kiwi pagi jingile akai bala pelong da basnong hak ni gasngi Pynkut urang basnong uba pidi nong rum ulalong kum kwangsan bat lai dan lengkat ru kinong alam snong bat kisan ngut kertong jong North Shillong constituency layo ru jing roi kerpang nau kaitor papa usamlan Desmond Rimaki Sun Magdita Mary Daran. Aku beli kerpang yapi wakilai buat bor donang bagi pensaki ini ke program aku bangin penhap pertama ya gani ke Winterfest arajan arpulai jom nasional ke 8 nado kena terik ilai belum Yaki competition, konga fancy dress, the singing, the dancing. But hakini ki competition, laywan shim punta, the board bongut ki hebred, but ki konsala jamushnam jami. Ngadam pengamen se Lehkmen. Habang ini yang kini ki participant memintau Shisnem ki debon sisa but kisah ki pongjoki bagila beri yang kini kis arski ki belala ki long sisa ki ba nam jumudul ba kum kini ki talan ki don apo Shisnem jami Ijing pelong jengi kini Winterfest ada ya menpensional ya ki hybrid ya ki sama kan teh ko cindra onesim menta hakum kini ki program nama kini di senja ne bala on ka jaka begini yo jing hikai mak ke jingshlo mak nangla onesim pada benda pada akibai ki competition lada day school ni lada day sibino ki pat ichaka hemnen ni nangi benda ya ka quiz competition kila don hado Saudi but we team with online innovation menta but kalau ke internet ba ndai tangga Arwah ay kasiyaw, kasya, kakamen, Henry, what akan pulih, kaputiru, and then kita terpala kita kisah. But itu kebeliwan saki ke quiz competition ini, karena kita munjur berkah, bagi sama, tapi senang jami, kilang sisa, kita perlu ajaib.